Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kanayon nga adda agreklamo ang mapukpukaw kanu tirabong kan kayo da. Naa, no asino nga tamot at nagtatakaw iti rabong kan kayo. Ay paggunayam dagiti tanod mo, Inteng. Masapul ang maduktalan no asino ti agtatakaw iti rabong kan kayo. Agtakaw da iti kayo, tapno adda ugingan da. Katimot rabong, takawin da mapanilako iti tsindaan. Masurun nga rod ni Bakat Loleng. Ibaga na paikit din, adi pa'y lang makimat ka no ti agtatakaw. Naa, apay natakawan iti rabong. Di ka no mapanmangala iti dengdengan na. Nagado ka no arabong da. Ang nasukit matan, naala ka nun. Ay imbagtasan anasukit di mulagat na. Ay, adu pa'y mo ti siit ti kawayan. Adamot kawayan aya nga awan siit na. Nay, anya ka di dagita inkargam iti sakaw, nadagsen samag. Rabong dagita. Ang kakidi lakaw, tapno da kwartata. Ngam no ilogan ko iti tricycle, maamuan da naglako ak iti rabang. Ay, wala niya. Ay, aguri man. Itulod ka iya kruseng. At sa bali pagilunganam. Tapno di da maamuan na siya ti agal-alay ti rabaw. Kansi ka ti paralakaw. Sige nga raw, itulod na kaun. Iti sabali ti pagnaanta, tapno di da ta makita. Mangimot kamot iti basit Tanadagsin might no imutag amin. Alawan, kargaan tato'y basit asakaw. Isusuon kumutan, tapno saan ka marigatan. Ay, katwin Nadagsin mo't ti rabaw kunam siya. Sana bali, at nangina mo, per kilo ko naman. Inkanto manin agala taduatan to, ngaglakaw. Si kakaditi na nga la iti rabong, ijay kakawayanan tayo. Apay, da nakita mo insangput ko arabong? Apay nga road apanay nagalaan iti rabong, japuon na. Nadlaw tinagputudan da iti rabong. Kasano nga ta amaamuan no asino ti agtatakaw iti rabong? Saan lang aday ta? Pati dagiti kay kayo ijay, inala damutan. Na. Saanan na nasaya ti maararamid Masapol nga ipakaamok da ito'y kani kapitan. No saan amaksyonan da ito'y, maibos ti rabong kan kayo. Pati kayo iraman da? Ado kayo ti inala da? Ado nga road, ti saludsod, apay apati kayo. Nagadumot ti kayo di talikod ti balay. Apay amang isang put kapay lang kat awanon ti pagwayaan. Ugingag na kita. Manumuladay tangay na may tuon ko iti abot ni pagugingan. Kasta ka day, nangina kat ti uging ita. Win nga rod, nakita yung naggatang iti ugeng ijay ilay. Kit nangina gayam. Nangina, ti may sasako nga ugeng tuyan. Iso na laeng tawan mo ti ado pinuun ti kayo ta. Awanon ati pagsungrod ta. Uray awan ka kay kaywan ta. Tadumay ti kakay-kaywan da. Kasanaon numaduktalan da asika tinagala iti kayo da. Mamulta ti agala iti di na kayaw. Ay natuyang masirib da itoy. Apay ipadlaw ko pa'y might. Anang alak iti kayo da. Anyat maipaikukin ka. Langam ti masursurun Kasano? Ket nakalbo mo tanji ka ipilak. Awan mo tanti muna kon. Apay, di mo nakita no asino tinangpukan kadagiti kayaw. No nakita ka kay mga tinagbat kon. Tadjay saka nanti pagsungrod ko. Mabalin aya pagsungrod mo ti saka. Ay saan anasaya at day tangay bagam. Makapasuron ngamin kapitan. Tawan imbati da kayo. Ala, taduktalak man no asino day ta. Pati rabong may. Awan imbati da. Nagalasan. Dayta man ti reklamo ni Bakat Luling. Naawan ka no ti rabong na. No dinengdeng da ko basit na ang. Ngam nagadumot inala da. Apay arabi iti panagaron mo iti uging mo badong. Apay ngay asub-subam no iti aldaw. Mabayag ang mauging No ti aldaw nga may nasaw. Mamwanda asyak tinagtakaw iti kayo da. Iso nga rabilangin Medyo mabayag nga rod ang mauging no rabi ilaang nga adda aron na. Ay kutanusan ngam tay maamwanda nga guguging
Ay, naduktalan da siguro nga awanan tirabong da, tain nalam matag. Di dalaki di mamuan na siyak tinangala. Tadi damot nakita, di nalak. Ay, kaano ka di manan, amapan kaagalay tirabaong. Ay, kitintun rabi man nina. Malang raw, tapno agudong tamanan, inton biga. Inteng, apay anak ka panimid ka. Anya ti pakariribo ka? Pampanunutek no kasano ang maduktalak tagtatakaw iti rabong ken kayaw. Ay, masuron pa yan dagiti mapukpukawan iti rabong kan kayo. Saan amang namnamaday ta ataw nga agnanayon ajak maduktalan ti aramid na. Ay aggunay ka nga ruden Aramid ti pakakitaan. Saan ket nga iti saulaeng. Ay talaga nga aggunayak. Anya ngay apamuspusan ti isayangkat mo. Tapno maduktalam. Eh, day tangarod ti pampanunutek ita. Iso, don't disturb me anyway. Panawan nak ditoy. Eh, sikat agat-gatang itirabong ditoy ilay. Asino ti sukim nga agapo iji kabildatan. Hindi marituyang, kapitan. Adon tinagatang kukenkwana. Gumatang kakadimat, kapitan. Unaw adalakaw. Kaano tinaudi a panaglako na? Idilaeng kalman, kapitan. Ado tinagatang punkenkwana. Apay kaday, kapitan. Ay, di na magkula ang kapsan. Ay, asino pa ti among mga gat-gatang tiuging dita? Isyak matlaang, kapitan. Ilakok matan kadagiti agrit-retail iti ugeng. Ay, adamo lain lako ni Marito yang kan nga ugeng. Adamat kapitan. Ay gumatang kakadimay. Ay, kwa, kita agtupay. Ado ka dito in lako dakan nga ugeng? Adumat kapitan. Kunak man no, doktalan nyo, tagtatakaw, kapitan. Awan man yung tinakita ka nagtubo arabong. Mabiit la panawanan. Iparangkon no asino, tagtatakaw. Ipabayad kun to amin at tinakaw na, tapno saan amarwam. Nasayat no kasta, kapitan. Awan man imbati da arabungan. Agtutur ka basit. Mabiitin na mamuak tagtatakaw. Kasano ngay, kapitan? Nakitam tagtatakaw? Adan pamanagnak ko abasit. Aguray ka! Anya ka ditimbagan ni kapitan. Adda ka di matla nasayat adamag may papaniti agtatakaw. Ada kanu amunan. Nayunan na pa'y ti pamanagnak. Tapno sana makalibak tagtatakaw. Agpaiso nga ta timbagana. Awanan tirabong ken kayo. Ngamde da pa'y naduktalan no asino tinagtakaw. Kita anta ano po no timbagan ni kapitan? No apay mat nga adda tao asan ang makapanunot iti nasayaat. Pabayadak iti nangina, dagiti tinaktakaw na kunang araw na Ilakit di Ang mga numapagsasawak pa iti saan nga umno day tangag tatakaw. Numabalin pa'y kuma. Papanawo na hindi tangag tatakaw diti kabildatan. Nagsapa kamutan dito'y tsindaan, kapitan. San aya, adito iti pang sabatam kadagiti gatgatangan. Wan, kapitan. Apay kaday. Awan mit, dadamag kulaan. Agyanak la iti igid ta da urayat. Kasta kaday, kapitan. Kayo nga rod agtugaw kadagiti sirok ti kayaw iti asidag. Barang bauray yaw ti kunayaw nga urayan yaw. Wana kapsan. Inak dita poon ti kayaw. Wan, kapitan. Dandani mo siguro dagiti agi-deliver iti rabaong ken ogay nga naggapaw iti kabildatan. Intamanan ilakaw, dagiti rabaw, kin ugeng, tuyan. Ala, ingka mangala iti tricycle dita sa bali apuraw. Saan amabalin adito iti pangalaan ta? Ta delikado numaamuan dati lakot ha. Intix kaun, yun ang iluganan tayo, di naudi nga inlako ta. Nasayaat nga raw, urayan ta nga raw ditaw. Madamdama, at dadayjayan ditaw. Nag-reply kay, nagrubwat ka nan. Ang mga nukon ko na nalaang ang nagrubwat uray saan. Apay ngay ang nagbayag. Aguray talat ta kaday, apurado kan tumay. Ang mga nulumawagan, kat makita datang aglako iti rabong kan ugay. Danag mo na ya.
Makitak dito ayan ko te si Mardeng at tricycle. Dapare badong ken marito yang tidumsaag. Do ti kargada. Ibijok man ida. Ibijok akas to. At naman nila ko may arabaong kinugeng, kaka. Talaga naparta kayo nga agrabong ken agugay. Ay, kito na. Papay kapay. At dapat ipagalaan ni tirabaong kayo nga ugingay. Ibijok na ta. Paray! Maritoyang! Kapitan! Tiklo na kayo! Ha? Anya ka dito sasawa mong paray? Saan kan nga aging didiamaw? Amo kon ada kayo at tatakaw itirabong kan kayo. Ang tatakaw? At ka di pamanagnag mo paray? Ay, di mo orayan nga agpong tutak. Awan te kumpakumpare ta nakabasol ka. Madusa kayo. Irwar mo, ti pamanagnag mo paray. Awan ti tinaktakaw ka. Ay, di ka aglibak ta imbijok nga rod. Iso nga kikita tayo iji barangay hall no malim. Kasanungay no sana nga umay. Padasan, ipapulis ka. Kasano ti resulta tinapanam, Inteng? Da pare badong kan marito yang tagtatakaw. Anya, kasano ti pan nakaduktal mo? Nasapa ka na pan iji ili. Inuray ko anapanda naglakaw. Kahit naduktalak. Oh. Naglaklako da itirabong kan uging. Oh. Anya, ni pari ba dong ti agrarabong? Win. Nagtaktakaw da iti kayo. Ay, jaklaim pagarop. Isumat lagay am akas laado akanayon ti kwarta ni Marituyang. Ay, oras siya. Ay, inalaak pa nga ron iti video. Pati pa naglako da. Ay ikitaak man ti video. Intay. Anya nga iti aramiden ta itan ba daw? Kuna ni Kapitan apulis ka no ti umay, no di ta agparang ijay barangay haul. Ay, santalat nga umameng, ngagtatakaw ta. Unangam sa anak mo't anak itaktakaw. Si kalaang mag... Ang mga no iraman da ka. Takadwa ka, naglaklakaw, ititinakaw ka. Kasta nga ta. Anya nga ta ngay ita ti aramiden ta. Ay, mariribu ka naklaki nga ron. Anya nga dati ko na ni Batingting aya. Taada ka no pamanagnig na. Kapilitan ang mapantata nakabasol ta. Inaramid ko amin na nakabailak. Tapno saan data maduktalan. Ang kontrabida na dya, Batingting. Ay, nga rud talaga a kapitan tawanan bae. Ay, itatanda tayo amin diti barangay hall. Baray. Manon tinala ko yaw, iti tinaktakaw yo arabong. Ken uging. Oh. Dahil lang, nakitan tinla ko may paray. Di ka makalibak ta in video ka. Ha? Naalapay, ti sarita nyo iti babay agi matang. Uray buyain tayo ti bijaw. Anya, hindi jam tinapasamak paray. Iso di ka makalibak. Ay, nagmaditi aramid yung agasawa. Ay, kapitan, di na kumamot iramraman Tay sulaang mat tinapan nagtakaw. Wen ngem apay adi mo inanawa. Oh, Ay, kwa. kat no nagkadwa kayo pa napan naglako. Inusaryo, kinanyo, inaramat yo, tinaglakwan yo. Iso akaraman ka. Masapul nga agpirmada, Kapitan. Didan ulitan. No adapay matakaw itirabong kan kayo may. Awan sa bale, no din itatabadong. Ha? Ay, Itatawanan ti kayaw, pinukan na. Multaan tayo man. Tapno dinan ulitin, kapitan. anya. Itaparay. Ay, Mumitay no nyat do sayaw. Bayadan nyo dagiti tinaktakaw yaw kung mamulta kayaw. ay, paray. Rumbeng lang kapitan. Jak palabsen da itoy, apanang pukan na kadagiti kayo may. Nagmadit ugali dagita nga agasawa, Kapitan. Multaan tayo. Anya. Kababain tinapasamak ba daw? Impabayad da ka nga raw ti tinaktakaw mau. No kasano anamuan da dya parinting Uray anyagayam ti aramiden amang ilamang iti panagtakaw. Maamuandan tulat ta. Saan kan nga agtakaw ba daw? Ay, saan na talaga. Diyak kaya ta, hindi maibabay. Ni Kapitan Enteng. Inteng,
Awan ni Kwarog ang mabalin mo nga ibaon ang mapanagiwayway itinwang kan kaldeng. Masapa ka nga agreeng tagkapikan. Ay, awan tumod na dyan, Kwarog. Iso ko mati ibaon ko. Saan mo nasapulan ni Kwarog? Imbag ti saan ako mutong dagiti naglulok mag-anwang kan kalding mo. Ay, di pa ila sumangput ngamin ni Kwarog. Kasanon no mabayag ni Kwarog? Bayam ka di ang mabigot dagiti tinwang mo? Inakmanlangan. Imbag ka ti dingon ta isuda nga umuna ti asikaswan. Ay, no di mo kayat nga asikaswan, ilakom nga rod edad. Imbag ken ka, Kapitan, tada ka dito nga agiwayway iti kalding kenwang mo. Apay ngagmay sa ka dito ibang kagyaw maray. Ayan ni pari ba daw? Nahang-over manen, Kapitan. Ha! Hay, jak amo no sa dino manen tinapan na naginuman idirabe ay. Ay, imbag pa ni pari ba daw? Takas ladon nga agbibiyag. Awan ti kalding. Awan tinwang. Tamay may samot tinwang na. Ngem umapalak kadagiti naglulukmeg a kalding yo, Kapitan. At da kumamot kalding bay. Ibagam akan ni pari ba dong tagumatang iti tarak ninyaw. Ay weng, ibagak gayam ken kuana tagumatang kami man iti kalding. Imbag lang nga iwayway mi ijay igid ti bangkag may. Imbag ta nakaungar kan badaong. Ay, na. Ha, di mo latultuladen ni Kapitan ang naglulukmeg dagiti kalding na. Napanan nagiwayway, sika nakakukot ka pa'y laang dita. Awan ngamin ni Kwarog. Iso nga iso tinapan. Ay gumatang ka man kit dimot iti kalding. Imbag lang nga da iwayway mo. Si Kantopet, wayway ka. Naa. Sumanao ka. Ay na, ay apaw ikan nakpay iti anos ko iti kastoy a klase iti lalakay. Nakulkul samot ti utak na. Kahit nakaidadangkan, iti danam. Ay, diyan kamukin ka! Ah. Di nakasasaog tamabusurak laang! Ayun, ay kanituyang ko na ya. Di ka kadiagkaskas ta. Tad-adda lumaad ka. Ay! Palawan ka man langan! Makapasurong ka! Nay, basang, nakalagip ka mo't nga aglako dito itersina iti hamburger. Wala na, gumatang kayo, tanaimas mat. Ay gumatang tan, marituyang, kanen tamutan ditoy. Sige. Sige, gumatang kayo, takapudpudutan na pa'y. Ay, sige nga rod maray. Gumatang ta. Pinanawak kat ijay balay ni Badong ko ta masurunak kenkwana. Mabalin nyo matiag take out para kenkwana, nana. Ay, makaamu mo ta gumatang iti kanin na. Kasurun kulaunay day jabadaw. Na, anya manen aya ti saan nyo ang nagkinaawatan? Ay namaray, imbagak agumatang iti kaldeng. Tanaimbag lang nga iwayway ijay igid ti bangkag. Kuna nakidin asyak kano ti iwayway na. Na, anya? Kalding kaaya mare, tasikat iwayway na. Ha? Day tangarod ti nakasurunak. Iso a pinanawak ijay balay. Naladaw ngamin ang nagraing tanahang over manag. Pari Badong, mabalin sa manin ti uminom. Anya nga iti mapulutan, tukmol. Ang mga nudikalding na aparay, inta tumulong agpartay. Kalpasan na inumanan. Ay, mayat nga rod ah. Hadda manin pagsasangwan, tukmol. Dagasan na to di balay may. Arigla daw, Jack Pulos agpalya. Always present, to'y numaw. Isungarod ng bagakan ka, ta sigurado asa anak ang mapaay. Sa paino pinapaitan ti may sagahan na kat, malipatak tinagan ti katugangat, tukmol. Ah, at nasaya at kaditi katugangam iday paray. Ay, saan ko nga ibaga? Tamang ano at dita asidag, kat karkarmain na, ay delikado na. Eh, agdagayam Texas ni pare kidaw. Kaya mo agadangan tatayin tanto makipalot. Nalaing ka di mo lang dayta manok ang makipalot, tukmal. Wan, kinoon namin adoan na nga tak. Nay, hapay nga rin nga ilakaw. Ado ti manok ti kabsat ko di Bisayas. Gimawan aramatak ama paniyay paray. Iso nga ilakaw? Wan,
Kaya't ko di mapaniyay. Masukatan tumidlaang baray. Sige. Gatangay dahil Texas amanok mau, tukmal. Ngem kaduain nakto amapan makipalo da. Wain. Nay, anya day tag igpilam, manok samag. Wine, Texas daytoy. Binatang kaw kinitukmol. Ha? Kaldeng ti kunak agatangem. Day ta ka manok nga ipapalaut. Itayab na amin ti kwartam day ta. At nyo ngay tayo ba sa umay? Pagswirtyan ki di aday to'y amanaw. No kaldeng kumati ginatang mo, may mayat. Ay di ka man nagbali na kontrabida man ang tuyan. Si kati kontrabida iti biyag kaw. Amin nga ibagak, awan pa'y patgambag. So manao ka manin ako na akong kay. Madadaal tilapayag kun nay. Madadaal pa aldaw kon. No siya, nabayagan ang nadadaal ti biyag kaw gapukan ka. Oo na yan. Bigbigat day ta ka manok mo, teing kaililutang. Anya ya ti basol ti manuking ka. Tapi akasurun mo. Ay inta ka tagtrabaho ijay bangkag. Adaw ti ruot na, ngam di ka pa mapanaggaek. Into ka no adagayab itinom, naparpartak ka pa'y ngam alas 4 raw. Ay agtal na ka man tuyang. Danay, kondisyonak dayto'y manaw. Dandanay, tilaban na. Imbag ka day tamanaw, tayong gatangan pa'y iti shampoo, kaskada conditioner, kaskada kanun na. Ayunay ka na yata pagimunan pati manok. Kaya't mo ya, nga ilaban ka. Tay gatangan ka mo titi shampoo, ken conditioner. Ay sinalbag ka! Ne, Naumakon kan ka! Napatpatag ka day taamanukan ngam iti siya! Mare, nakagatang kayo ka din iti kalding yaw. Sa bali mo ti ginatang ni Badong Maray. Manukidan ti ginatang na. Na, pagpalot ti kayat mo asawan? Wan Maray, iso ti ilutin na binigat. Igatangan na pa'y akadagiti nangingina akanon na. Siyampuan na pa'y digusan na. No kaldeng, saanen adigusen? Saan pa'y amagatang ti kanon na? Iwayway mula ang iti karuutan, mabalinan. Ay, nasa umon Maray. Into ka no da mga awis itinom, kanayon a present. Ay, kasla first honor nga rod no inuman ti pagsasaritaan. Nasa umon Maray. Basta day numan, number 1 ni Badong. Kanayon mo't kanon ang mabartak ni Pari Badong, parikot ni Marituyang. Agnakam to na damadi nga itden ti kakainom na. Ay, masurun pa'y nga rod ni Marituyang, tamanok apagpalot ti ginatang na. Saan mo't akaldeng? Masado ta maghiwayway. Ang nagagat ang mga sikaso iti manok a Texas. Ay bagbaga aktaw, ito nakita kami. Manmano kami kat nga agkita. Ta makikuyog mo't kadagiti babarkada na amamartag. Sa bali mo't ngami ng tininto na rin na. Kanayon da pa yan nga agsumlang ka ni Marituyang. Inigpilam mo't day tamanok mo. Papadam ka di manan. saan mo mutla nga magustuhan, no ibagak. Iso asan mo, nga mo. Kaano nga tayang aglimpyo ti utak mo? Tapno umno kumamad ti sungbat mo no dadamagakan ka. Nabayagan na limpyo ti utak kaw. Sika lang ti mangibagbaga, saan? Nga ta, kaslasan samag. Saan nga min nga umno ti sungbat kan aramid mo? Ay, hinamalagay. Sumanao ka manay. Malas ka naw, no agrub-rubwat ti tao. Sa da sumanao abakay. Analaan? Awan ti sumanaaw no husto ti aramid mo! Addan sa mananapanan ni Badong mo, Mare. Ay, inaldaw nga dapapanan na maray. No saan amapan makiinaw, mapan ijay palutan. Ay, pudno nga rod tay imbaga ni Inteng. Akas laag bibiyag adon. Ha? Don doldog nga wan kwarta na iso? Ay, sa bali tinasumok na. Tas imurot meten kadagiti mapan makipalot. Anya nga tayo ti aramidag, tapno agnakam ni Badungkaw. Kuna ni Inteng nga agnakem kano,
No adda pa kadidigraan na, Maray. Nagmayat ko man no adda pa kadidigraan na. Ay imbag ta nasabat ka pare. Ada ka di pagsayatan nga yawis ba, paray? Agawid kanta yung katulungan ni Marituyang. Kanayon apanawam kat kaasi. Ay, baybayam da di abakit. Na. Sumanaon tumilain. May medagi di barkada. Ta kanayo nak, anaragsak, paray. Ay, rung. Eh, Napatpatig di asawa ang barkada. ay, saan, paray? Naragragsak akasango ti barkada. Ngam ti asawa asumanaw. Ay, naulaw ka. Agawid ka kit din. Bit-bit mo met tamanok mo nga awan anges na, badong. Ay, malas may. Tay di tumayan. Kinugtaran ti kalaban na. Naiwag-wag mo tantitade ti kalaban na iti parukong na. Na. Kunak man no nalaing akasken kaday tamanok mo ako nam. Salakit pa karagsak am tinapasama kiti manok ko. Kanayon mo nga ilutan, ken pakanen iti nangingina. Ita, pinakanda iti taday. Ay, di naman bisitan si Kaba. Bakitan? Panawag ka malagay. Ha? Papanam kumangay? Apay, pangipanam di tabit-bit mo anatay amanaw? Pulutanin milangay. Inak uminom. Tapno may kat ti sakit tinakam ko anabak. Sayang, di dakkel nga bakaw. Ing kayo manen aginaom kadagiti barkadam? Kaya't mo aya, tas si kalangan ti kadwa nga ginam. Ay di nakiramraman iti kinakurang ti panunot mo. Rugiam man ti sumano Iso siguro ang nagmalasa ka. Ay nabadong awan swerte asumangbay iti tao asaan nga agtrab-trabahaw. Swerte ka kuman. Malasak gapukon ka, taday tangamin aramid mau. Ay, natulin ni pare badong iji kabiti ka na bartag maray. Ina. Kumustan nga'y kapitan, Ay. si bibiyag kadipay. Uwan madangran mo ti sa ka na. Hay, day takot ikon kunak. Ay, Ayan nga'y dagiti barkada na akadwa na nagbartag, apay adida tinulungan. nagawid da. Hindi nakita da natulin ni pare badong. Kahit ayan nan nga'y kapitan, Ay, da iti tricycle. Yung kakadwaan tayo ipanyo yung hospital. nasimintaw day tasakam anatukaw. Ayan na nga'y dagiti barkadam apadam amamartag. Di da kapay umay pasyaran. Ay, saan ako na makapagna. Amapan ija ayan da. Ngam di da mo umay pasyarin ay. Kawatan anapatpatag ti arak kadakwada ngam sika. Pinainom mo ida iti arak. Ngam ita tawan arak. Di da kan umay kitaan. Ay, umay dakto siguro pasyarin Into na dawayada. Ha? Nasaya at ano kasta? No nasaya at dataaw. Oray awan arak dito'y balay. Umay da kumamot. Ay, umay danto ko naktumay. Nang runa jay naglako kun kay ti manok. Jay kunakon amay mayat no kaldaing tinangigatangam saan ket amanok. Ayan na ngay ita. Gumatangak man iti tinapay ken gatas balasang kaw. Kumusta ngay ni Tata Badong, Nana? Nabayag ajak nakita nga imay nakiinom kadagiti pada na amanginom. Saanen ama kainom? Taado ti agas atumtumaren na basang. Iso ka iti painuman nyo iti gatas, Nana? Wan. Pasaray pa inumak iti gatas, sakbay nga agtumar iti agas na. At to yung tigat-gatangan nyo, Nana. Ay agyaman nakbasang. Mala, innakaun ta innak pa inuman iti gatas, sakbay nga agtumar iti agas na. Kumusta paray? Paray, Ay, medyo imres ka, mate. yak pa'y unay makapagna. Taan na sakit no mapwersa. Isakak paray. Maray. Ay, kasta aya, paray. Ay, kat naksayan nga rudan dagiti mamartag. Pari ba daw? Imay da ka pinasyar dagiti barkadam? Ay, saan pa'y maray?
Imbis akanayon ko ida-idi nga ilibre iti arak. Paray, mamatikan iti imbagak iday. Anapat patag ti asawa ngam ti barkada. Ay, huwin paray. Ti asawa kit asikasuin na ka. No, adda sa gubanit mo. Ti barkada. Kit saan mo mapangnamnaman. Dayta, ti kayat kong ipakaawat idi. Ay, huwin paray. Mawata ka, ti kayat mo nga ipakaawat. Hagyamanak, iti iyo umaymaw, dito'y balaymay. Oh, badong. Uminom ka pa'y iti gatas, sakbay nga agtumar kay ti agas mo. Ay, hagyamanak unay tuyang Pakawanan na kuma iti kalabay. Insukat ka, kadag iti barkada nga walang sirbe. Agyaman akmaut no nakaamiris ka. Ay, huwin tuyang. Bayam, no may baganak. Lipat ka, kadag iti awanan sirbe a barkada. Tulungan kan, kadag iti trabaho ta, ijibangkad. Ni Kapitan Enteng! Enteng, asino dagiti kasarsaritam itay? Nasaya tadakan. Nakitam dagiti imay nakisarita kanyak. Wen nga rod, iso adam damagak no anya ti gagara dagijay dito'y kabildatan. Nabayag ka nung amin asaan nga aktibo ti kapilya tayaw. Ay wen, pudno dayta. Iso nga adulat ta dagiti pilosopo. Adamarites laang ti paglaingan na. Adamet tao, adi na ikan iti uray may sang aldaw para kani Apo. Kasano nga itid mo ti may sal daw ka ni Apo? Kat intid na nga rodin para kada tayo. Ay, saan ka man nga agpilosopo, Inteng? Si Kantun ti makaamu ka dagijay no umay damanin. Didak ibibiyang. Apay adi mo kayat ti makibiyag? Adda ka mat dito'y tersina, maray. Anya ka diti gatangam. Jay gagangay agat-gatangan tayo iti bigat. Pandisal, kapay kan asukar. Wen, ay kadabigat nga agpaiso. Makumikom tayo para iti tiyan tayo ang mabisinan. Angem saan tayo ang makumikom para iti kararwa tayo. Nay, itaman pa'y amangagkukan ka day tamaray. Anya ti kayat mo asaway. Kwa maray, adda ngamin imay itay ditoy. Nakisarita da ken ni Inteng. Anya ti imbaga dagiti imay. Ken anya ti koneksyon na iti tinapay kapay ken asukar. Ay tigagara ta ita nga umay alaan dito itersena kat para itinain pisikalan abagi tayo. Angam dagijay imay kat para iti pagsayaatan ti kararwa tayo ti ginagara da. Ay, jaklat na maawatan maray. Ilaw-lawag mo man. Hindi sam na ginatang mo, intugaw mo, Mike. Naunag mo ti pampanunutan, tuyang. Diyay nga min imbaga ni Maribanang nga amu tayo at taraunan ti bagi tayo. Ngambay-bayan tayo kanumot ti kararwa tayo. Anya, kasano kumabaybayan ako, nana? Adda kanu pagrebengan ti tunggal maysa, tapno maaramid tayo ti pagrebengan tayo kini Apo Anamarswa. Anya kumangay, dahi ta pagrebengan ako, nana. Ilaw-lawag kanu dagiti umay ijay kapilya. Intayo kanu dumngeg iti palawag dagiti mapan ijay kapilya. Agpakan ka day, dagiti umay, tapno mapanak makipangan. Ay nabadong saan kumaajay makan ti papapanam ijay. No di kat dumngeg, tapno maawatam ti kayat da nga ilaw-lawag. Kasla mayat samay. Mapan nga tamay, ni parintay. Apay, no saan amapan ni Kapitan? Saan kamat amapan? Anya ka di bagbagan ni tuyang ko, pare. May papanijay umay di takapilya. Intan to, Mike. Dagijay sa kanumo may papan iti panagluwalo. Kahit mapantamay, tayin tamoy dumngag, pare. Ay, jak masango. Bayak ani banang ti makamo. Makumikumak pare. Anya nga dito pakakumikuman, pare. Pagkwartaan. Pagkwartaan? Ay, imbag man tadaman ng pagkwartaan, pare. Isuti pang runak. Ada pa kairanuda.
Inton bigatan ti umay dagiti bisita tayo ijay kapilya. Iyawis ko ti itatabuno tayo. Sige, Maray. Padasak nga awisan ni Badungkaw. Tapno umay mo dumngag. Saan ko matama panawan to'y tirsena ni Antikwan ng kapitana? Apay kumaasaan mo ang mapanawan, kat saan mo't ato marayday to'y tersena. Irikap mo pa'y balasang ko. Sayang, ati mapaglakwak no irikap ko, kapitana. Saan ka di asayang? No awan ti grasya ni Apo Diyos, amapankan ka, no di kamot umay. Umayak to no maminsan, kapitana. Balasang ko, saan mo ko mga itantan ti mabalin mo nga aramiden ita? Maday ti kunada aman niya na habit. Manya na habit nga. Ti panangitantan mo iti aramidem, imbis ang mabalin mo't nga aramidem ita. Umayak mo't Maray. Awisak ni Badungkaw. Inton umay dagiti bisita ijay kapilya inton biga. Umay damari tuyang kan pari badong inton umay dagiti bisita ijay kapilya. Iso nga umay ka kumamot, inteng. Ado ti arabidak. Da kayon ti mapantama kumikumak. Ay, kasano nga ta inton agdawat ka iti grasya iti Apo, kat ibaga namot adi nakamasango. Ay umayak to no masangaw. Ay, ikagumam asangwan ngamin Ikamot iti oras ti Apo. Ay mapan ka lang aro din. Masapol ang mapanak pa. No mapanak man, para kanyak laeng. Ay kasanukan ngay. Ilakam mo ako Saan ang mabalin nga ilakam ko ti panakaisalakan mo? Paikit asaan? Agyaman ang iti umayo diti kapilya kakabsat. Angam nagbasit kayo, mat. Kit ado ti tattao dito yung kabildatan. Makumikom da, kabsat. Ado ka no ti trabaho da. Ikararagan tayo kumaida. Tapno maalukoy tayo ida, amang niya pa ay damat, iti oras da kanyapo. Kanya ka diti mapasamak no saan tayo nga ikan ti apaw, iti oras ako nam, kabsat. Imbaga idi ni Jesus. Anya ti magunggo na ti tao, no matagikwa na ti intera o lubong, ngem mapukaw na matibiyag na. Imbaga na ka di dayta, kabsat? Wen kamsat. Masapol akanayon tayo nga ikan iti oras tayo ti apo. Tapno iti umay nanto. Wen umadanon ti oras tayo dito irabaw ti daga. Nakasagana tayo asumango ken kuana. Uyan, mayat magayam ti mapan ije kapilya. Wen, ngam ni Kapitan. Apay ngay nga ta asaan nga umay. Awan ka no ti maalan na akwarta, uno malamot ijay. Hindi namat maitugot ti kwarta akanayon na apakakumikuman. Kung na jay imay, adi na ka maisalakan ti kwarta, uno sa nikwa. Ngam isumot ti kanayon apakakumikuman ni Kapitan. Adda ngamin pagkwartaan na. Sayang kano ti oras na numapanpay ijay kapilya. Ngam iti ipapan ko ijay kapilya. Adamit nalawlawagan iti panunod kaw. Adadag iti banag anaamuak tuyan. Uray siyak ba daw? May mayat metlat tagayam tinapakumbaba ngam tinatangay. Kaadwan na saan mapan iti pagkararagan. Kit natangsay, ken nakarek. Banag asaan nga umnaw. Adayo kano iti apaw tikas jay ataaw. Apay no umay kamot ije pagkararagan no aldaw ti panagkararag. Ay umayak no malpas jar aramidag. Dakkel akwarta ti maalak ije no malpas. May salaeng met nga aldaw iti lasod ti makalawas. Ay dayta may sangal daw kud. Adun ati maaramidan mi. Oh. Ay, sayangem ti may nga aldaw nga ipaay mo iti Apo. Ay, importante ti aramiden mi. Apay analaka nga inalukoy ni Marituyang ni Badong na amapan iti balay pagkararagan. Ang sika, ay di kamot maalukoy. Adado ti basol ni pare Badungem siyak. Na, Iso mapan na idawatan iti pamakawan. ay di ka man, inteng. Amangan no adupay ti basol mo ngam isao. Dakkel ti madlaw ko ang nagbaliwan ni Badungkaw.
Manipod umay ijay simbaan. Ay, imbag man, Maray. Niinteng kat pilusupulat ta. Pagyamanak mo, ta idiin nyawis ko ti ipapan mi ijay. Imay mo't maray. Mayat dakkel ti maaramidan ti kanayon amapan ijay simbaan. Mamati ak di ta imbagam maray. Ni badung kulaangan ati pangyarigak. Ay, umapalakkan ka, Maray. Imbag pa'y ni badung mo. Tanalakalaang anaalukoy mo. Day tamot ti pagyamanak maray. Tay di nawis ka, imayadagaws. Nadanon man ang tintay panagtatarip nung ngagdayaw kinagyaman iti amin aparabor nga inted ni Apo. Kabsat, damagag man. Anya nga iti mapasama, kadag iti tattao, adi na masango ti umay agyaman, ken agdayaw ken ni apaw. Aday baga ka pangarig, ket baban iti bagak, mabalin ang masungbatan, tibukod mo asaludsod. Anya day ta pangarag, kabsat. Nusika, ket ama iti innem nga kakabsat. Kanayon mo ida nga ikan iti sagot. Adda kadakwada ti agsubli, ket agyaman. Ken ipakita na anaragsak iti insagot mo. Angem addamet anak mo adi pay agyaman, ken mangbisita ken ka. Anya ti mariknam. Maragsakan iti anak nga agyaman, ken mangbisita kanyak, kabsat. Ket jay anak adi sumarungkar ken agyaman. Malidayanak kabsat. Ang mga nointon adda pay isagot ko ket adaw ti ited ko iti nasingsing pay. San nga ta akas tamet ti aramidan ti Apo? Anya ka di ti pampanunutam ba daw? Kasla mariribukan ka mo. Pay nga taano maminsan. Dagitay paysaan ang makimismisa. Ket nasaliwan-wan ti biyagda. Ngem ti man nakimisa. No saan ka man anagasat itaabiyag, ijay ton may kaduabiyag. Dagiti na in materyalan abanag, ket saan ang maitugot, inton may kaduabiyag. Sa bagay unmit ki di tuyang. Dagiti kanu adayukin ni Apo ita, ket di dan tumakita ni Apo Diyos iti may kaduabiyag, ta saan da may karay. Sigurado sa balay ti makita da. Ti adayo kanu iti Diyos. Sa balay ti nakaikaryanda. Di da pa'y mapanagyaman wano agdayaw ken kuana. Kasanungay ang makita da ni Apo Diyos. Paray, kaya't mo kaday ang makita ni Apo Diyos. Jak pay mo't kaya ti matay tapno makitak pare. Ha? Saan ka di matay laang ti makakita ken kuana? Uray matay ka no ti tao, no adayo ken ni Apo Diyos. Di na ka no makita ti Diyos, paray. Aha? Apay natay ka, tapno amumday ta. Logic lang ako nada iti English, paray. Saan ka day? Ano matay ti tao? Kahit agturong iti pagarian ni Apaw. Wenno iti pagarian ti demonyaw. Pagarian ni Apo wano pagarian ti demonyo? Isabay. Ay. No ijay impierno a pagarian ti demonyaw. Adda ka din ni Apo Diyos ijay? Tapno makitam? Ay tilay bagbagam. Ay makabut-butang mit. Ay jak kaya ti mapan iji impierno. Basan, di ka pa'y imay nakitartarip nung ijay simbaan. Ilaklak aman naktulatan, Kapitana. Ay, kasanon no inton bigat kat kalaat nga agibos ti lubong. Di ka pa'y nakasagana asumango ka ni Apo. Adayo pa'y matday tagibos ti lubong, Kapitana. Ay, di tay laam mumut dagiti pasamak. Adda dagiti nasalunat, ngem kalaat met ama aksidente, maistroke, wano kalaat nga agsakit. Wunmet kit di Kapitana. Ngam, saan pa'y mat siguro ang mapasamak kanyak ti aksidente? Ta saanak matarumrumor? Ay, di tay maibaga dagiti pasamak, balasang ko. Ala, lakwan nak iti mantika, taagawid ako. Ay, apayan gay. Ako titinagtak dira asiminto. Ay, badang! Ayan mo!
Ay na! Ay na! Ay, sus! Ay, sus! Ginadmatan. Agsalamat ng ti nagtaktirak. Ay, agsanggirak. Iti didingtap no jak maulaw. Ay, inteng! Apay ngagsanggir ka iti dideng. Ah. Rumor ka! Ang mga numarbaday ta nagsanggiram. Nagpik sa tiging ganad. Ay, apo Diyos, kasan na kami? Isalakan na kami kuma. Jak pa'y kaya ti matay. Barbanti diding. Anday ko, napandagan ti saka. Diyos ko, isalakan na kami kadi, apo Diyos. Tulungan na kami, apo. Nadagsan ti na ipandag iti sakam. Ay, nasaan ko amay kat? Mabit lang. Tay nakagkid daw iti tulong. Nagsakit dungaw. Ingkan, makakuti, napandagan ti saka. Ala, aganos kabiit. Bareng adda maayabak di taasinag. Jesus, naimbag lakit din. Tasakak tinapandagan. Nungay ti ulaw. Nabuungan na. Naparparasan ti tulang ko. Agpipikilan ti marignak. Diyos ko, di mo ipalubos adakas ti mapasama kanya. Ay, aguray ka basay. Mga laki iti barita pang sawil ko iti siminto paray. Bagtawan ti napasamakan ka paray. Awan ka ti may timulong kanya ko na. Di ka nga rin agkukuti Tapos sawilag, ti siminto, babae ni ti barita paray. Wana, apo. Ay, aday ta, inteng. Ay, bagkaten na kan ni Pari Badong. Tayalis na ka. Ay na. Yaman nakpare. Nuawan ka. Kasano akon? Idi madamatiging ginad. Ijay lang anangag ko nga inawagam ti Diyos amang isalakan ken ka. Saan mo't nga ron adagiti kwartam ti inawagam amang isalakan ken ka. Adamot bilag ayat ti kwarta amang tulong kanyak. Angem isumat ti kanayon mo nga ipangpangruna. Di mo pa'y ikan ni Apo Diyos iti oras. Iso ang makimisa. Wenno makitarip nung kakumamay. Uwandong mo. Di nakgaya matulungan ti kwarta. No dadidigra. Ni paila po Diyos ti numero 1 apagkamangan. Pudno dayta, inteng.